Inter-Battalion OPS Jorhat Sector Pen weightlifting tournament Surihini ra ingkoi ra ke thoma phaman ke chingpon. Nini a Pharman Karbi Church Workers Seminars Kohima TC Minu Town Baptist Church along Misen Pen Pachunpon. KSU Durbagri Head Branch Atumpen Parangke Mai Kang Nipon. Nizang Karbi Long Labor Unions Atumpen Chapatir Piponsi International Labor Day Mesen Pen Talon Pachunpon. Karbi Longri Abirta pen village Khamsa non Birta ton pen langponing sina. Kedam teng aruni pai siarni arnigang sampor pai ke thomapor malompen 115 CRPF Battalion Bogojan Atumpen Chapatir Piponsi Hanjang Langso Sport Stations Patu Aklamalong weightlifting championship Pangchingpon. Labang sugat sepati ponji labang kedam teng aruni pai isiarni pen aruni pai clearni ansi ni pli permansi sepati ponpu. Laso kadu ko be bang chok skepra phoang bong tumpen si sepati ponpu. Lapen 11 CRPF Battalion Company atumpen sme ke sepati dun chia phantan chetong dun. Aluhiaman pen TK Lal Second Commandant in Charge 2IC W Nation KL Lal Deputy Commandant Pratap Rangpar Karbi Cultural Society General Secretary Mohan Rongpi HSA Atlantic General Secretary atum chetong dun. Lapen labang sugat sepati pon along kangkrung kang saidun si aphan si Furaj Kumar lapen nipen sangma tumpan si arpu pekpon. Anikan wang ason thak thak si peneng le thot semi defense ma de police force atumpens amethang order front ke misenang ji pumatha pon si prexam adim long si labang so sai sepati padu pon lo bata pachini pon thu. में ड्यूटी करता है और हमारा ड्यूटी के साथ साथ भी आपस में मनोरंजन के साथ साथ खेल कूद में कंपटीशन हो भावना के साथ और उसी को ये साबित करने के लिए हमारा फिटनेस बरकरार रखें और इसके साथ साथ हमारा आपस में मेल मिलाप और कमरेडी बढ़ाने के लिए ये भी किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ड्यूटी हुए हैं समय निकालना काफ़ी कठिन है, इसलिए कई बटालियनों ने प्लेयर को भेजने में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। Kedam teng aruni pai isiarni lakhain ko ratrok Durbagri MSC Consensi angkangpi daithor gotom terang hemalong perangke mai ingni pon. Labang so perangke mai Durbagri KSU Head Branch Secretary Gotom terang, ex-president Amoron terang, member Jason terang atum chetong dun. Laso perangke mai along alang nitumpin kening zi pon atengki kedam teng jang mini pai thongkep arni. Prexam news channel along hipaklang pon. During police station ke palopon Bamon Bay arong LP School ong rikangjir hupolam lukthak pensi alang nitumpu thotlam Karbi pon. Kedam tang surhini ra ingkoi running kan pensi government atum pensi Bamon Bay arong long kedu LP School ke inghapon cheklo. Athe Bamon Bay arong long ki don thom dom privet lapelabang su school ong ka Charlie G akim somartum inot ka videt a joksi labang su school ke inghapon cheklo. Lason si kedam tang surhinda ingkoi running kan nilip konsensi along labang so puthak mai ini ponsi nilip development block ke parlopon humpli school ke inghapon cheklo. Jong sinali tum bisa sip lulangte alu mate order alustami du puta amron terang men perangke thingnu ningje pon. Bang kutum pana tiru pilo tadi kedam tang 30 April 2023 ani Karbi Longri Abirta long kapangdak pon made kapeklang pon Durbagri constituency ang kang diring ang kang pi Bamon Bay arong long Bamon Bay LP School pangramsu tabang so putha kalam si litum product kapachini pon di rara pan kapachini pon je pansi bori lo tadi kalau bang so school ke kapangramsu kita me kedam tang 2020 arkoi tarik sirkebarni council 10 order TC inghapon elo kanghapon ko alam thila lo hala bang so Bamon Bay LP School along adona phai kita me ong edet lapen ada enrollment mate student atum sami abedet zero performance lapen zero enrollment labang so joini si ada report le lo amasi inghap na ko lo hala bang so ningka na hut humpli nilip block under long primary LP school kanghap pondo hala so long sami litum Durbagri pen sami labang so school lo bang hapon check lo lasi kitam tang labang so
Karbi Longri Abirta pen kapaklang pon Mamon LP School Hanbang kawi join ni bekang hiru kolam basi labang ke nah itu mangunang lo athe labang so school ke kidam tang enrollment student kawi lapen hadak kang hap tang join ni si labang so school labang pini labang nang manang lo basi ini tu kado usulang lo Karbi rat pansami pachini lo lapen dura logri rat pansami pachini lo athe lage notice ta lain lo ho kidam tang 2020 ahut kapaklang pon ladak kado hum free school do hala sud kang hapon lazila so notice orders tame council ben di pon orders tame mo pheram ke tuman di pon policy alam tum besi papaklang pon pon bang so school bang ke hala sud fencing hapon cheglo Karbi Church Workers Seminars Nini Aparman Dimapur Arlo Kohima Pent ke hello kilometer Troxy Susiadim non Hedzong District Kimiki Pipont TC Miu Ton Baptist Church along si Mesenpen Pamanpon Yang Longri Baptist Church kajalang amai pu Rupsin Singer Lapen Pastor Solo Sen Rengma Lapen Jogen Sap Rengma GB Japang Atum Japon si Nihang Karbi Baptist Church Associations Arlo NLBKA Pent Bang Engkoy Pastor Deacons Church Secretary Atum Chetongdun Karbi Church Workers Seminars Esek Seki Kithan Pon Atum Atheke Speaker Mr. Angwala Sam Association Pastor TC Miu Town Baptist Church Alangli Kithan Pon Alam The Timbok Ajat Sai Le Claim Ji Pustambe Epeng Ber Pensi Claim Ponang Ji Enki Unvek Pusi Than Pon Lapen Dekon Atum Pensa Bidi Suri Pidun Pensi Karbi Church Workers Seminars Seki Mesen Pen Than Pon Lo Lapen Seki Kithan Pon Atum Apan Sami NLBKA Achunbang Noyen Phangcho Pensi Manpeng Kedu Karbi Puhopen Archo Ponsi Nini Aparman Karbi Church Workers Seminars Mesenpen Pachun Pon 1 hour itu friend kuya laga tadi kutu ngomong saya dulu lalu bisnis tapi lupa pare Kedamteng Aruni Pai Isiarni Nizang Karbi Long Labor Unions Atumpen Sepatir Piponsi International Labor Day Talon Pon Labangso International Labor Day Talon Pon along sami Prexam Hempang Song Pen Chenglok ka Prek Manping da Chitong Dunsi Labangso International Labor Day Talon Pon Mesenpen Pachun Pon Jadi bangso ada international lebar di dalam himan dan depan pemroman itu. Itu ini orang yang berjalan dan berjalan kira dia petang nang ini ben cek nang kan dulu.
angkun kami itu makinang sudah proses untuk ardi di kononji alam itu makinang macam alam itu makin macam tapi kau sama kerana itu kita ada sini itu macam alam Japon ini itu kini berpis kami ni orang ada kita macam program desain macam tolong apa nama so amai alam kan itu bagi kan kita itu dengan hilangan ikan ke birthday macam media bangke kado kami kerja orang kami kita beransur se aman tipi macam bangsa program kapal dan kami dia kan ni tu nari tu macam ni buat kami tu ni bukan begitu macam ini lah bangsa mai nak pergi di bangke mereka yang long labor union itu along kata song macam ada kita malong jadi tu kerja long dengan justice program boleh lah kami kisah buat punon kinanju buat punon ba keklen lap lagi punon kacau lagi punon itu punon yang jadi tapi kerja long orang kami lah bangsa labor bangsa konanji bangsa labor bangsa kita ni itu orang berkebang macam kami kebang labor macam kita sukan tengok dah saya tengok kerja long ke nanjung pun kita hari itu berbeda ini sangat heda dua porsi keklen itu dalam seperti terkadang hai dua porsi ini sangat ni ada kepada penanji tu kita dulu yang kami penanji dabang tu labor macam itu bukan sedang hari itu jawab hak beda ini kan le keklen pun ini kan mana tu labor sedang tentang konven bang kan itu menjawab hak akan kan pun log lagi Pinjai berdalam kan sikan tuan penik lo domi thambi kardam